Senze kwafika imphelandaba siyayinqoba ngokucondomize siyayigoba ngoba siyasoka bese siyagqoka siyayivikela khange edala ukubhalela usigoba siyayinqoba siyasoka phela thina sinekusasa namaphupho ngedala ukufa kusigoba siyabonga ehamba nendabuleze ngoba impilo zethu ibalulekile madoda asoleni sonke ngoba impilo zethu ibalulekile ngakhohlwa ikhondo asumeni sonke ngoba impilo zethu ibalulekile ngakhohlwa ikhondo asoleni sonke ngoba impilo zethu ibalulekile kwemadoda ngithi wonga madoda wazibopeze wonga madoda wazibopeze kumele usase ngosakhe ngithi wonga madoda kumele ayibopeze wonga madoda kumele ayibopeze akumele wazi ngempilo wonga madoda awazibopeze ahamba yohlola ahlezipaseze wonga madoda kumele ayibopeze wonga madoda awazibopeze wonga madoda awazibopeze asoleni sonke ngoba impilo zethu ibalulekile baphela abantu asoleni sonke ngoba impilo zethu ibalulekile siyephilela ingane siphile nomama asoleni sonke yenza isinqumo esilungile soka ukubhalisela ukusoka kwamahhala noma ukuthola ulwazi olwengeziwe thumela igama lakho eliphelele kuWhatsApp enambeni ethi 064-877-9051 kumahhala. Yenza isinqumo esilungile soka ukubhalisela ukusoka kwamahhala noma ukuthola ulwazi olwengeziwe thumela igama lakho eliphelele kuWhatsApp enambeni ethi 064-877-9051 kumahhala.